Snimamo. Ćao ljudi, dobrodošli na moj YouTube kanal. Ja sam Tijana i ovo će biti kanal o fitnessu, inspiraciji, ishrani gdje god nas to na kraju odvedem. A danas radimo trening za GUZU i to kod kuće i idemo odmah na trening. I idemo. Prva vežba je iskorak napred-nazad. Najvažnije je da kad zakoračimo napred, koleno suprotne noge podignemo, jer tako još više aktiviramo gluteus. Druga bitna stavka je da vučemo iz pete, što doprinosi još boljoj aktivaciji. Izdah je uvek dok savladavamo teret, to jest dok se pridižemo. Hop, hop. Mislimo šta želimo da aktiviramo. Osjećate? Idemo. Izdah je gore. Sljedeća vežba je glute bridge marš. Ovdje odižemo kukove u običan bridge, a onda podignemo levu savijenu nogu u kolenu, zatim desnu. Opet je važno da sve to radimo iz pete jer se tako i najbolje osjeća, jel? Mali trik. Podignite malo prste, tako je više oslonac na peti, a onda više i radi, ako znate na što mislim. 1, 2, 3 i to je jedno ponavljanje, uradit ćemo takvih 12. Bez čučnjeva ništa. Pazimo na leđa koja treba ostati prava, posebno donji deo. Radimo polako, nigde ne žurimo. Ruke mogu biti gde god, iza glave, na kukovima ili ispružene ispred, kako god vam odgovara. Meni najviše odgovara baš ovako. E sad, stopala su u širini ramena, a prsti su blago u stranu. Bitno je da i kolena prate smjer prstiju. Omaga, ovdje već zeznuto, ovdje već gori. Prelazimo na good morning vežbu. Vidite kako su izvijena leđa. To nećemo. Podvući ćemo karlicu i stegnuti kor, to je trbušnjake, jer nam to čuva kičmu. Ruke ispružene u vis i idemo. Ovo može da prevari. Ceo pokret se izvodi u kukovima, a rade zadnja loža i gluteus. Znači, gornji deo se spušta samo jer tako ovaj pokret diktira. Znači, kukovima unazad, kukovi unazad. Ova vežba pogađa zadnju ložu i gluteus, pa razmišljajte o tome kako se isteže i stegnite guzu svaki put. Vredeće. Dakle, ovo je vežba koja se izvodi u dva pokreta. Prvo na što treba obratiti pažnju jeste položaj leđa i glave. Leđa, vrat i glava obrazuju jednu liniju. Gledamo u pod kako bismo oslobodili vrat od dodatnog pritiska. Donji deo leđa je fiksiran i ne pomera se tokom cijele vežbe. Znači, nema njihanja, jedino što se pomera je noga. Ovo je jako važno. Petu ćemo tako postaviti da, kao da njom želimo dodirnuti plafon. Ne prstima, već petom. Petom u plafon. Pa opet. Ok ljudi, ovo je bio trening za GUZU. Ako vam se svideo, obavezno kliknite like, subscribe i očekujte još toga. Ako imate neki predlog, ostavite dole komentar i to je to, družit ćemo se još. Ok, plus!